Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu malebi ia manang angkai hadere. Nareko sedia tahu punai padis sengang nanakam malakangi padis sengan na si bawania madeceng. Majapuk si mata malari koritu appalanna. Mauni engkani rilala ko buruk. Narimakuan na naro iya ro tahu matuntuk padis sengang rilomoangi ripuang Allahu Ta'ala mutama risuruga. Napannesangaki nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makkadai nigi tahu pole sedia lalang lau sapa padisangang rilomoangi ripuang Allahu Ta'ala napunai tahu matuntuk padisangang lau risuruga. Tahu malebi ia manang angkai hadere rimunri purana ripanessa alabiranna padisangange makasitoi ripanessa alabiranna tahu mapunayangi padisangang mamulana makkedai puang Allahu Ta'ala ri akorang malebi surah Ali Imran ayat 10 arwah makkedai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Betuanna nasabiwi puang Allahu Ta'ala majapuk dek gaga puang risompa tongetongang sangadinna puang Allahu Ta'ala nania nasabitoi malaikae kuai topa tau punaingi padisangang rigau engkanna puang Allahu Ta'ala tetong riale matoroi iamanenna tau ripancajinna si bawai alempureng maduanna alabiranna tau punaye padisangang rirampetoi risura patira ayat 20 makkedai. Majapuk si tonget-tongenna iya mi metau ripuang Allahu Ta'ala pole ri atanna tau kepadisangang. Wadiki makutana makkedai. Magairo nato panritae kaminang metau ripuang Allahu Ta'ala pape balinna makkedai. Na ia tahu pandritae kaminang malitutu ri agamana puang Allahu Ta'ala nasaba engkai ritu ripahang akatana agamai. Sekian ceramah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.